Өзім 88 yıldan Mara Özet Davaxanasının terapiya bölümünde işledim. 18 yıl, 2006 yılda şoşa özümün tuğanı olma felçer болып qayттım. Программалар, рахмат біздің президентімізге, Арыстан Нұрғалиевичке, мынандай программаның сәуі олында ауыл жерлерін үстіреге Виктория Гүнтиясов ететін келе, сәлеметтік текшірге гүнайырсын деп тілеп қалабыз. Ауыртулар бір кішкеден келмесен, бұл қысқап бізге федераль национальный проект біләтізді, 13 национальный проект ішлей Россия көлемінде. İlmirabızға isen soğuş tərbiyəsi bu bizдің İlmirabızға negizinde. Bəyəmər hayırlı sələmətlik verib, hayırlı bələkətli ömür verib, bağlarına iyiliğin görüb, turmuş təcrübə tezlikdə isen soğuş yaşardı, isen soğuş tərbiyəsi görüb.